Medafo medase ene womra Adom TV Premotobre Kasee no na me go so making kama wa won so wo hwe no live wo Facebook Adom TV and YouTube Adom TV enti ubetumi ahwe Kasee bi wo ho esanso ye live wo Adom TV me try adomonline.com tini nyina ofa sa me aye ya benya Kasee bi ahwe wo ho na bese na wo twetwa mu no ntam ne yete se ahensie bi ekoso wo Akuapem Akropong empotem ho ma enam so emra mpanifo ahye se COVID-19 nti nipa mmonchenku enni dwumadie bi etesa na kowie won court e ma se sia court no eche se mpanifo yi sa ahemfo nan wabo wonka na sa ahemfo nan yi no ebi ene odehye kofie sie duadu mfum ena nana semehia ohene ansa krofa otosumie no ena ohene nana Bennett Smith opoku ena afi nana odi asempa krobia asante womo ena her lordship Harriet Nsembo etena adwamu a wabo wonka na ne nsem num wankasa ne de course wo court de ekakwa de abo no yenkwa ahoma ne so na ye ne yenu abema Maxwell Kodako otro nsem ma Adom TV wo epoemantem enchechen komo Maxwell mpacho ma hai Yonia medase so ageme so enti empanifo ekopie court no me kira hemfo yi no den e course so na eka ne so kosi sen well prosecutor detective inspector Lukman Sulemana obokwadu no chese na no fiade twemu yi na asampanifo nan edi dome nim eya mamre de opani ya asisi no ye Akuapem he odeni si so na wo kire mu se sa mamre na wo ye di si so no etia amampeni hwehwe awaye imposition of restriction act no de etia na fenso kra no wasan so ahye se enye se the bonifa the ban of social gathering no amampeni so akasa se enye se nipa etimi ebotenku ewo baabi fakon edidwuma enti wo kire mu na chese sanche se ya na mre ya amampeni ayi na sa nipa enan yi wo mu etimi etietia so enti wo che wom na wo mo bail na no pay na de mo kopie ewo Akropong Circuit Court na Judge Penny Madam Harriet Nsembo tata otasem so bo tiemu no na hwere se otim so aye no kre sa nipa na mpanifo nan atomra na mpanifo nan so ebu so omanum aso no moje omfun so tumu na court se waji mfun so atum dia na ehu hia se ye betwe no tintintin enti no what the fine and also trabo ma won se wontua dia and so okwakọ de fiase enti no wo court no fine on 1012 penalty unit each enti nipa ba ku bia etua 1012 penalty unit each na omo se na ma for betiase no nipa na ni na tika court dia bom tisi so muntua no 48,576 Ghana cedis na wo se umchesi amka se die ahemfo no ekokota wono mo digit kana so mo bobo ska no e de akwakotu ekokot na afi no wono menya umutiro yo Maxwell ya tese na wo ka brofo bi a ye de enkokot nti ye ntiase kirim kakrama ye 1012 penalty unit no eno ye Ghana cedi no apemba ko ne dumienu anase sempa so kire sen wo de ba Ghana sika ni wana se ba akofo bi atua sen na nipa nine no kan bomu a no nipa nine etua 48,576 Maxwell me sha wonjina ye kakra ma ye aha mpacho afede ye ichata nipa nine no woman na woka e charge sika dia atum tisu no nipa nine no na etua 48,576 Ghana cedis na akubia penalty unit no 1,012 penalty. It is 2012 no odika nipa miensaka no one multiply by nipa 9 you multiply na sika no the o quantify na omunya 9 omutua 48,576 yo ya tiase Mr. Ojinaye maye kakra nti sesia no nananom no court ho no ano wo mutua wo kana na afi na wo mu kwakotu agina na afi wo hwese de mba ye omba betua womu agusu ye nhyehyɛ ya kyerɛ wedi kakra ba wedi beef ya ba na kyerɛ akamum ai mo na wɔn etia free sɛ ye free court wɔn na wɔn gusu wɔ ha wɔn to come start so wo betia scan na wɔn menyo wɔn tino de wɔn ntimi ya dia na agye sɛ fiase na wɔn kɔda jo ye da so na aka ba ko ansa ye pese ebisa won sɛ emra na sa ahensie no kɔso no na ne edikan aban mu no wɔn watomra ye social gathering no na ahensem no ankasa bia koye ye mpene woni ade wo ye hoho wo ye sei nsensem no sese no ohin no mu siye no
wo ye wahimu a ewo mpotem ho anase ne ekoba yenti na hinnie no onyanya hin ankasa Baby, I ain't getting the yen and the years so here I was sitting no or him one as when you and I put it for so I business put it for the a public order and I say a man busuno. I said yes, but I see no what you want and I one here. And then I said, now my record so much your man I said if here I was I did the mini film no Saturday and audition this idea so no of the watchers I'm no Saturday be what I think you know to court to say or him engineer and see and almost so and said better say or legitimate and after all legitimate here we are no clue with that you know say Maxwell ya tiase ye dansen so enti koso ane de echema ye na de besi bia no na wa ma ye ne ahwafo yensa aka abusiafo Maxwell kodeko etron samfie poemantam de ma multimedia adwumaku Adom TV ono na ote ne kafa de koso ya ahensie koso Akuapem Akropong empotem ho na fe meto akase ne so ewo asantemantamo na